Mountain Sports Club kalalong ka kenhun bara ya kanam ladu kalimpung ile kai kenjat ball balatip kum ka second match aprang under 16 football league ahaja arpasau balapanya ja ka KSU Maukarat Circle balapelong hapo madan artificial turf Nonglang Southwest Khasi Hills District ka jingra nam ladu jong ka Mountain Sports Club kadai hadin ba kala job no da argo lakaway persya ya ka putja ut rang thong sports club yaki argo jong ka Mountain Sports Club paila kodor lingdo argo mountain ha ka khandai minute but extra nrupusau minutes ha ka ni ka singi uba Samuel B Jerwa chairman jong ka Northeast Student Organization ulalong kumukongsan bat uba Raymond Karjana organizing secretary ka KSU Central Body kumusembot kongsan. Langsung komen sibol berpoin yang hasilnya mau keluar hadir kantor hadir di Islam makam juga ban poin ni kejaga kalau kini ke komen apa Islamlah forward nombor la phone long bakadan katakan bagi puak tidak ada dekat krem tinggal tertir ngalah kubur marwan ini marasuk komen pasal hisi beliau pecah yang apa mau keluar apa Southwest Khasi Hills District Union kaba isok kodor long ne ba menchua janman katayo tentang ASEAN sitio ipoi sikini than ipoi sikini jaga nakadao imat kijura ibakta ingi mugajat ndrio kata halor ke isu jong yornia mainin reso komen sibon raga ji train ka jeginet bher jo seng jogi padba ngapri no trap hadu kota Sarkar India dan sarkar jela kepala kontrol di luar poklo bolong mama hadu kata-kata yang i kum kecek menteri udah pat ne kecek menteri di berapa wis ya kan resmi kacing pelong coba KSU Maukarat Circle sasisir pat dengan under 16 kalau kita belum kam hadu kata-kata kinokren di besifat ila patai ya kacing dorkam jaga jinglong jingman yaki kena bakin lamit hagi jingira kai bakin lat yaki wei pak jing sne hal jo poru ki kena idang long kum godo berkha kabran ko bantak ko ko jadi kan sekian ba tadi ka second half kabagin sa skipat kalong ka ide kapan itlat kam asya pada ka first half kabagin Nasib kena kembali jaga KSU Maukarat Circle mengalah peluk ini ke jirekan berleskan bah kecintumuhi berpeluang ini ke jirekan kembali taman air dalam jod sya kinong jirekan sendiri terlempat ke ide selendap sama ketemu kumat laikan lagi nongklan mana awede bikin sendiri ki belakang menperung hitung kita berjoli dengan sekian bah kuning jadi lekai kelompat kita kira-kira kita lapat penwara yang jumpa minumpetan jaga ke keseniu hendai insyambet jaga ke kemah banget sekian bah kene jadi lekai kuning jadi lekai kelompat kira-kira kelansian ya kepala samla joli banlat na gino kicindi kipasniyo ala sini kai kijulan kipajok kijulan keberat kebaran andre kapakongsan pat kalau pat kai bernisyam adian badak jong kesini kun dan kesini kai kapakongsan kalau ba kata kami siam jong elek kini kai dan kata sport spirit kade balon kata dong jok
hak bakot jogi sesian nakit bak keruyang yang dia bawa ahli tim paling tu bawa tim lasim muda hak ada tournament berkensin apa ya syatong nangiskan bah penangai persian penunggu mesin penangai syumta aku ni jadi lekai kemudian tournament nak awet pos nak konta tim iban sim iban yo yang jingjot ada sih nangiskan bah ada jingjot kande tang jingstan jo jingia nanti jopi kon kata tim bat penanga berkreasi lagi nak konta di tournament bat jingia ka di bahaya nangis kuat kita ini kenkian